Мен Халас районун Мәлжақси Ортос Котыгаредер педагогтар форумнара болла. Бу итинен улус учуталара проекттан үлелерин сырдаттылар, онна сиеске кыттыбыт педагогтар брифиннара болла. Мен хаңлас улугар сылын айы эдер педагогтар келилere элбәнихер. Ордук эрджон бый идени бахылыр. Ол курдук улу сүрдүнен быйыл кысылга отуттан тақса эдер специалист келле. Эдер учуталлартын бияқыл успытыр сыллата келилere элбәнихер. Onun беги быйыл кысылбытын бу методический сулуз бәхеттон бесылын бир самый тух кайыска быгытынан эдер учуталлар кытта үлени турурук тақпыт. Тамара Конешникова быйыл үйрәгән бүтерән маятагы Филипп Гаврилевич Охлопков атынан орто сколаганан корейский тылын учуталынан үлели келбет. Манна багала хоглорга беттен кеһә үйрәтер. Корейский язык хадара сахатылыгар марыныр болан тох чепчекети калыналар олар түрген хавыстык интерхергәннәр ха. Сетте сыл учуталынан үләбит Руслан Яковлев быйылгы үйрәк жылыттан директорынан Мәлжақсы орто сколадыгар анаммыт. Эдер педагогтары өйөн бәйтен командатыгар уантан тақса эдер кеһи үлели хамны сылжар. Меха быйылгы жыллахаттан школа мүдінен онча эдер педагог тақпын, онтан бу быйылгы бәйім үлеликәләр бар болла мен үч эдер педагог ағалан олырабын. Онна боллана эдер семья завхоз ағалан олырабын, бәйім үлеттер. Онна боллана психолог кәлбіті, английский үшталы кәлін олырар, онна математика үшталы кәлін олырар. Күнекки саңаргар битимден улустағы эдер учуталлар түмсүйлерин терегитнен проектнай үлелери ыытта. Оны теңе брифингден сотуртағыта болан аспыт. Учуталлар оны педагогическая общественность он үхісиестерін делегаттарын гытта көрсүгінен түміктенне. Гульнара Ултманова, Василий Петров, Саха телевидениеде, Мэ Хаңлас.